Pamiarsa sinarengan saya nincapnya ne pengrau wisatawan ke Bali, taler mawasana becek kering pengrau wisatawan nuju daerah tujuan wisata utawi DTW Pura Luhur Uluwatu, arahina penyuan diri wisatawan kauningin rau ke DTW. Manajer DTW Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Wayan Wijana Mausang, pengerau wisatawan ke DTW Uluwatu, roh mangkin ke kantenang saya nincap, pameka sering sasi Juni miwah Juli warsane lintang. Rite pengan mangkin, pengerau wisatawan sampun munggah ring 6 talian diri rahina. Selain saking kanan skadi low season, kauningin wilangan wisatawan sanerau sawetara 3 tali, kantos 3 tali 500 diri. Kawentenan inucap kauningin mawali nincap pamekas ritat kala pengerau libur Nataru sane lintang inggih punika kantos pitung tali diri erahina. Nanging kanan inucap kauningin durung side nyaihang pengerau sadurung pandemi COVID-19. Wisatawan saking Australia kantun munggah dados wilangan pinih ageng sanerau ke DTW kawasan luar Pura Luhur Uluwatu. Selanturnyane wenten negara-negara saking Eropa miwah Asia. Rau mangkin kauningin pengerau wisman saking India sampun saya nincap. Ngelangkungin wilangan wisman saking negara-negara Asia Tenggara. Wayan Wijana ngaptiang melarapan kabungkahnyane border Tiongkok, side mualing limbakang panincapan pengerau wisman ke DTW kawasan luar Pura Luhur Uluwatu. Yudi Karnaidi Bali Pos nguningayang.